Nih, lu kenapa sih manggil-manggil Siti? Emang Siti kenapa? Sembarangan lu kalau ngomong. Siti bukan apa. Harap. Oh, mungkin dia nyari onta kali. Karena lebih bagusan onta daripada lu. Lu bakalan dikit gua aja, lu lagi sedih juga lu. Jangan ledek nih. Gua menyampaikan kebenaran yang hakiki. Lagi udah nih, lu gak usah mikirin Siti. Lagian Siti Karo kan juga buat ngumpulin duit buat nikah. Ini sama gua ya? Sama Stephen anak Nangka. Ya, sekarang mana lagi? Dia ngomongin gua. Salah deh gua. Siapa ada? Lihat gua lepasin nih. Lu jangan ngomongin gua aja lu. Lu telepon anak gua, ada kayak gitu lu. Lihat gua copot. Gua gak tanggung jawab. Lu tanggung jawab lu tuh. Anak mana tuh dia tuh? Itu lu tega banget sama gua.